از 2018 از رزگار بوم و 2014 کن مدرسه داعش دا 33 نفر ام داعش ام گرتن. چه نخوش دست داعش داتا دیتنه یعنی بیراتنا خود نخوشک نما کمان دید یعنی بابي ملداري جافي مكوشتن ودبران مكوشتن وشار مامل مكوشتن وخشكل مد دواجي خوا كوشت جبر شرفونا عموسا خوا دا داعش اشخورانا بن وان قد امي خوا كوش ممنا هندسي وان هبابقه چه دا خازی تهبوتت خاص باقی تدوی چه بگهینی؟ خود دا خوازيام اوا مخطوفات المدرسة داعش دا رزقاركن وأس شما مدرسة خوا وأس بقه ما بعد داك خوا بهشت سال منو داك خوا يكودونا ديتيا داك من الألمانيا وقت أس هاتي داكم تشوفوا ألمانيا بجا نها طلبي أنينا بجا دا خوازيا كأس شوات كم دسمو داكم جهنا يعني هدياتات بجهية در دايكا خوا وتم محاولة كنا تشريك نبوينا يعني تان هاي كل المودا كمنو يعني نابرسيا وناقوتش حالة ويعني أم أبد يكل ما نابرسه